हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर निश्चय भाले आछे। আজি मोर नतुन भिडिओ एटाলৈ आपनालोকক स्वागतम जनाइछु। जदि मोर भिडिओটো चाइ ভাল লাগে তে प्लीज लाइक और कमेंट करि जनाब और जदि नतुनके भिडिओটো चाइ आछे ते प्लीज सबस्क्राइब करिबले एकदम नापाहरिब। घरत थाकी एने बोर হৈ যাও जे ताके আজি কি কৰো আহকচোন চাও। एने आपनालोকৰ লগত আজি কথা পাতিম বুলি ভাবিলো। কেনেকা পায় আমাৰ জায়গাডোখৰ চাই আহক চা। পাই গলো এতিয়া আমাৰ সরকারি চাকৰি লৈ দেখাই আছো বাৰু কোনে কোনে আইছে কোনে কোনে নাই আৰু কি কৰিম। घर गई आसो तो फ्रेंड्स एतिया पालही घर आही बही आसो और भिडिओ सम्पूर्णके चाइ थाকক। सन्धिया कि मैं आपनालोকক देखाब पारो भिडिओ तो फ्रेंड्स एया आमार पेही लड़ा हाई को भाई हाई को एया आमार उसरे एखन गिर्जा घर और एतिया आमी फुरिब गई आसो सन्धिया एया आमी गई आसो टाइम केमेरात आहिब माने लाज करि आसो जे हेइ कारणे आरो
এইখন আমাৰ ওচৰৰে ফ্ৰষ্ট অফিচখন। ইয়াতে উভতি গৈ আছোঁ আৰু নাযাওঁ আগলৈ। সন্ধিয়া হৈ আছে, সময়টো 5:40 হ'ল ন, সেইকাৰণে নাযাওঁ আৰু আগ চাইডে। এতিয়া ঘৰ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অকণ আন্ধাৰ হৈছে আৰু সময়ো হৈ গ'ল ন, সন্ধিয়া হোৱা যে, সেইকাৰণে এতিয়া আজি ইমানতে মোৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বাই বাই।